Zbog izuzetno visokih dnevnih temperatura i činjenice da traju više dana uzastopno, posebno oprezni moraju biti hronični bolesnici, starije osobe, trudnice i deca. Njima lekari savetuju da izbegavaju duži boravak na otvorenom ukoliko je to moguće. Bez preke potrebe od 10 do 17 časova ne treba da se izlazi. Prilikom izlaska sigurno oblačenje mora da bude adekvatno, neka svetlija odeća od prirodnih materijala, zaštita za glavu, neke kape koje imaju širok obod, obavezno pored sebe da imaju flašicu vode, ono što još treba i što kraće zadržavanje naravno. Ono što još treba da se zna to je da svima se preporučuju manje kalorični obroci, znači hrana koja sadrži dosta voća, povrća, sezonskog, da se izbegavaju visokokalorični obroci i uzimanje što više tečnosti. Prostorija u kojoj se boravi isto treba da bude klimatizovana, ako to nije moguće, onda u jutarnjim časovima treba provetriti i zatvoriti prozore, tuširanjem lakom vodom, sve su to neki mehanizmi koji olakšavaju taj period kad je temperatura najviša. Ono što još treba da uzmemo u obzir to je da terapija kod hroničara treba u saradnji sa izabranim doktorom da se koriguje, naravno ako postoji potreba, ali nikako da se prekida ili na svoju ruku povećava, smanjuje. Sa doktorom, zavisno od toga kako koji organizam reaguje, dogovorit će se za uzimanje terapije u ovom periodu. Što se tiče radno aktivnog stanovništva, tu treba da postoje pauze, naravno uz adekvatnu zaštitu i što više unos tečnosti. Doktorka Nikodijević savetuje i kako prepoznati prve simptome toplotnog udara, odnosno kako pružiti prvu pomoć u tom slučaju. Prvi znaci su suvoća usta, suvoća kože, crvenilo, glavobolja. Kad se takva osoba, požali na te simptome, prvo što treba da uradimo je da je sklonimo u hlad, naravno dati joj tečnost i da pije, osvežiti je, malo umiti je i pratiti šta se dalje događa. U svakom slučaju osobe koje su imale sunčarnicu ili toplotni udar treba 24 časa do 48 sati da budu pod kontrolom, da se prate njihovi simptomi. Ako se simptomi povlače, nema potrebe javljanja lekaru, ali ako to traje, ako počne da se javlja zamućenje vida, svakako treba da se jave lekaru. Primetno je da naši građani spas od letnje žege nalaze u parkovima, pored javnih česmi, fontana, na bazenima, kao i da je mnogo više ljudi na otvorenom u večernjim satima.